Mi nećemo ući u Evropsku uniju, ni brzo, ni skoro, dok ne dođe do dijaloga unutar građanske Crne Gore, do osnaživanja građanske Crne Gore i kreiranja njene sposobnosti da dominantno vodi proces reformi i proces ozdravljenja institucija. Kao što smo znali da ne može da egzistira posle afere Snimak i afere Koverta takav politički sistem. Tako i danas znamo da ovaj politički sistem ima konstrukcijnu grešku i da ovakav ne može biti primljen u Evropsku uniju. Iako smo mi generacija koja je dominantno rock and roll generacija, Metallica je tada bila i Guns N' Roses, što se tiče strane muzike, Azra se dosta slušala i sve ono što je bio XU rock, mi smo podignuti na toj kulturološkoj matrici, vjerovatno generacija koja je pripremana da povuče ozbiljnu priču da je ostala bivša Jugoslavija, međutim mi izlazimo iz srednje škole 90. 91. godine školske, dešava se raspad, počinje građanski rat, tako da ja tu generaciju doživljavam kao most generacija, most svjetova između naših roditelja i naše djece. Jedan običan podcast radimo sa našim prijateljima. Ulazi Podgorice, Refresh Services, koji se najbolje brinu o zajedničkim prostorima u vašim zgradama. Kontos Consulting, vaš najsigurniji partner za izradu finansijskih izvještaja i poresko savjetovanje. Everest, proizvodnja i dostava leda, najbrža i najjednostavnija dostava leda za domaćinstva, kafiće i restorane. Kaza Estate, najlakši način da kupite, prodate ili rentirate svoju nekretninu. A do njih možete doći preko linkova koji se nalaze u opisu ovog podcasta. Dobro večer, ja sam Miloš Konatar, a vi gledate i slušate jedan običan podcast. Moj večerašnji gost je nekadašnji ministar u vladi Crne Gore. I to ne ministar posle 2020. godine. Jedan od najboljih pravnika u Crnoj Gori i moj prijatelj Boris Marić. Borise, evo te konačno. Zdravo Miloše, vrlo zanimljiv uvod i najava. Sve je tačno. Sve je tačno, samo je pitanje načina na koji se nešto izloži. Ali ja se slažem s tim. Tačno je, ja sam jedan od ministara prije 20. i prije promjena. Ali nisi bio ministar režima. Pa nisam bio ministar režima, ali bi mogao reći da sam bio u vladi Mila Đukanovića. Dobro, ali iako je to bila vlada izbornog povjerenja, naravno, i mi smo imali jednu sui generis ulogu, nas 5, koji smo bili članovi te vlade. Malo se priča o tome, jer je to bilo dosta šokantno za crnogorsko društvo i jedno potpuno novo iskustvo koje mislim da je trasiralo mnogo toga što i danas živimo. Sviđalo se to nekome ili ne. Ne priča se mnogo o toj vladi, a ta vlada ima mnogo karakteristika da se istražuje, da se o njoj pišu radovi. Specifična je po mnogo čemu, po modelu, po karakteru, po načinu. Ona nije mnogo trajala, nekih 8 mjeseci. Što se tiče mog iskustva, izuzetno teško iskustvo i izuzetno veliki izazov. Za sada nema malo iskustva i nisam malo prošao. Sigurno najteži izazov koji sam prošao i negdje izazov koji smo ipak u timu izgurali i napravili neke pomake koji i danas, da kažem tako neki način, uznemiravaju crnogorsku javnost. Ta vlada je naravno izbacila aferu stanovi, aferu, mislim da je Abu Dhabi fond, birački spisak, socijalna davanja. Mnogo toga je ta vlada uradila. Ja mislim da je te izbore 16. DPS izgubio, naravno. Urađeno je što je urađeno i to je bilo do 20. kad imamo posle toga i ove suštinske promjene, realno suštinske, a o njihovom karakteru mogli bi nadugačko i naširoko pričati. Vi ste otvorili mnoge stvari i u mnogome otvorili ta vrata procesu koji će se finalizovati na tim izborima 30. augusta 2020. Definitivno da. Jesmo trasirali jedan dio puta, to je nesporno, to
lako dokazivo. Ono što treba napomenuti, mi smo bili prilično ograničeni pravilima igre koja je bila uspostavljena. Znači, mi smo mogli da istražujemo zadnjih godinu dana. Nismo kao ministri, nismo bili ministri u punom kapacitetu, aj tako da kažem, taj lex specialis na osnovu koga je formirana vlada je bio vrlo zato kažem, moglo bi se istraživati iz više aspekata, i sa politikološkog, i sociološkog, ali i sa ustavno-pravnog aspekta, šta se sve desilo i na koji način je egzistirala vlada izbornog povjerenja. Evo sad imate, pominju u Srbiji, vladu izbornog povjerenja. Znači, taj model nije tada se pojavio i on je tada utemeljen ipak kao jedan model koji očigledno ponegdje se pojavljuje kao jedno iskustvo. Možemo li samo čisto da posjetimo, dakle, mislim, radi se o 2016. godini, gdje mi imamo praktično 26 godina jedan politički sistem na vlasti i opozicija, naravno, da najviše o čemu priča, to su izborni uslovi. Jeste, mi ulazimo u jezgru jednog zarobljenog sistema. Tako je, jer mi pričamo o tome da bi se desile neke političke promjene, izbori moraju da budu slobodni. A te 2016. godine mi ne možemo pričati o uslovima u Crnoj Gori koji su takvi da možemo imati slobodne izbore. Tako je. Jer smo imali prije toga što imamo dominantnu partiju koja je debelo iskoristila pozicije vlasti da sebe napravi dominantnom partijom i da praktično sve državne institucije usmjeri da rade za njene interese. Imali smo aferu Snimak, jedan zaposleni 4 glasa. Aferu Snimak prije toga, jeste, sve su te afere, prije posebno afera Snimak, išle u smjeru upravo formiranja jedne ovakve vlade izbornog povjerenja i lex specialisa i tog jednog iskustva koje mnogi su bili skeptični, mnogi i danas mnoge stvari dovode u pitanje i to je dobro da imamo neki društveni dijalog o toj temi, nemamo neki prevelike, ali uvijek može da se otvori, zanimljiva su iskustva. Kažem, dosta toga, iako smo bili ograničeni periodom od godinu dana, je izašlo na vidjelo, iako smo bili ograničeni, mi smo bili u sistemu koji je bio pod potpunom kontrolom jedne partije. To je prvi put da neko van sistema dolazi na neke pozicije. Tako je, i oni su bili vrlo ubijeđeni da ćemo mi da izgorimo vrlo brzo ulazeći u taj sistem i da mi ne možemo ništa spektakularno da uradimo. Međutim, ono što se desilo bilo je zanimljivo, vidjeli smo da sistem ima ozbiljne pukotine. O tome se također nije previše pričalo, ali to jeste bila činjenica. Mi smo mnoge informacije insight dobili preko, uslovno rečeno, anonimnih mailova. Nama su kao slučajno poslati dokumenti o stanovima. Oni su se slučajno pojavili na mailovima nekih od savjetnika, konkretno u ovom slučaju potpredsjednika vlade, gospodina Miša Vujovića. Znači, on je tu odigrao i njegov kabinet potpredsjednika tu odigrao značajnu ulogu da se krene u otkrivanje ne samo afere kao afere. Tu je afera možda manje bitna od činjenice što se otkrivao karakter vlasti iz samog jezgra vlasti. Vi ste otkrivali na koji način oni donose odluke, na koji oni način shvataju državu i državne institucije. Vi ste otkrivali da oni to shvataju kao svoj partijski plijen i kao svoje partijske organe. I to je bilo najveće dostignuće i otkriće, jer mi smo svi pričali o tome, kritikovala je opozicija, kritikovao nevladin sektor, opozicioni mediji, svi su pričali, ali ovdje su se pojavili konkretni dokazi, sad sa pozicija nas koji smo odjednom zbog spleta okolnosti i konteksta u koji smo ulećeli, postali državni funkcioneri. Vrlo specifični su i generis. Nismo se svi jednako snašli. Mislim da nas ni političke strukture posle tog iskustva nisu adekvatno iskoristile u smislu određenih mogućnosti i savjetovanja i prenošenja iskustva. Jesu ova iskustva preuzeta, iskorišćena, trasirao se put i za 20. godinu i za sve ove promjene koje će se desiti. Možda se promjene ne sviđaju, sigurno se ne sviđaju svima, ali promjene su dobre. Promjene su dobre, koliko god mi goreli u tim promjenama. Najviše smo izgoreli mi neki koji smo bili u vatri. Neki ljudi, čak i iz DPS-a, su kasnije govorili, pa ne, nego govorili su da je njima bilo jasno
da su to zadnji izbori Tako koje će oni pobijediti. Jer tu čitav taj proces koji se dešavao, čitava ta društvena akceleracija, društveno-politička akceleracija koja se desila, pa onda njihov pokušaj da kroz vladu izbornog povjerenja smanje tu akceleraciju, pa se desilo suprotno, ona je još više eksplodirala i tu se definitivno vidio kraj, tako da će u one greške koje će ući posle 16. Upravo ući zbog svega ovoga što se dešavalo 15. i 16. Znači, prije svega mislim na jednu katastrofalnu političku grešku ulaženja na onaj način u problematiku zakona o slobodi vjeroispovijesti. Reci mi sad... To su povezane stvari. Rijetko možemo da čujemo da se vežu te stvari. Rekao si da ti je to jedno od najtežih iskustava profesionalnih koje si imao. Ti tada ulaziš kao nestranačka ličnost. Bili su 3 nestranačke i 2 stranačke. U vladu izbornog povjerenja, resor rade i socijalnog staranja. Socijalno staranje jeste ozbiljan resor. Ozbiljan resor i tada po prvi put... Koji je najgore prošao posle 20. godine, koji je na moju žalost nepristojno doveden u jedan vrlo, vrlo nepovoljan položaj. Da, to je i nastavilo se do dana današnjeg. Jeste, potpuno nejasno, potpuno neshvatljivo, ali... Tad u tom periodu ti prvi put tokom vlade izbornog povjerenja izlaziš sa informacijama o, hajde kažem, sivim davanjima. Da, sivim fondovima. Ajde, tako kažem, bili su sivi fondovi, crne fondove mi nismo mogli da vidimo s pozicije te. Crni fondovi su bili... Sivi fondovi kad su pitanje socijalna davanja. Sivi fondovi su bili smješteni u javnim preduzećima. I onda se tada donosi jedna vrlo, vrlo zanimljiva odluka s kojom su oni bili šokirani, a ja sam bio iznenađen reakcijom menadžmenta javnih preduzeća. Znači, javna preduzeća gdje god da su stanovala. Znači, na lokalnom i na državnom nivou, što je bila naša ingerencija. To su fondovi gdje su oni milione davali nekog vida socijalne pomoći, što svojim radnicima, što porodicama svojih radnika, što drugim licima. Mnogim drugim licima. I mi smo tada rekli, iznijeli jedan stav da država nema jedinstvenu socijalnu politiku, odnosno da ona ima problematičnu socijalnu politiku po mnogim aspektima i da ne može da prati dinamiku i tu diverzifikaciju socijalne politike. I onda smo donijeli jedan akt koji sam ja potpisao kao ministar, da mi svi dostave sve podatke u onih godinu dana koliko smo bili ograničeni, ali to je bilo sasvim dovoljno, sve podatke kome, kako, na koji način i šta je bio osnov socijalnog davanja. Neki su javna preduzeća imala čak vrlo, vrlo zanimljiva razrađena unutrašnja pravila, većina nije imala nikakva pravila, nego je to davala ad hoc. Tako da to jeste negdje i praktično preko 90% njih je odgovorilo. Mi smo imali jednu veliku arhivu, to smo polako počeli da objavljujemo, što smo procjenjivali da je zanimljivo za javnost i negdje je to stalo. Pred izbore oni su svi negdje, možda i zbog toga što su osjećali da taj sistem ne može da nastavi tako da funkcioniše. I to jeste velikim dijelom doprinijelo da taj izborni rezultat bude bukvalno na limitu. Ja čak mislim da je opozicija tada pobjedila izbore. Mislim da je pobjedila izbore. Da su pretresli određena glasanjem određenim dijelovima Crne Gore, nego da ne otvaramo sad i te teme, mislim da je za nekolike hiljade glasova DPS sa partnerima tadašnjim izgubio te izbore. A reci mi sad, da li misliš da je to bila dobra odluka? Da budeš dio vlade? Da li bi opet uradio to da možeš da se vratiš? Ne znam, teško. Ja teško razmišljam o tome da li bi opet. Nikad ne znam, ni tada nisam znao da li ću prihvatiti ili neću prihvatiti i dosta sam razmišljao. Razmišljao sam, znači, dosta. Čisto ovo te pitam zato što je tada bilo puno teže prihvatiti se toga da se užasno je bilo teško prihvatiti. Kao ispred opozicije da budeš dio to su veliki rizici, ja o tome nisam pričao nikad. To je specifična stvar, samo čisto da budemo jasni. Ti si kao predstavnik opozicije bio u vladi izbornog povjerenja. To je bilo puno teže nego danas prihvatiti se da budeš ministar. Danas imamo preko 30 članova kabineta u vladi, ja ne znam. Jeste. Ni ministri ne znaju ko su drugi ministri. Jeste, ovo je bila vlada stvarno koja je bila svedena, tu nema priče. Vlada koja je bila upakovana
tako kako ona je formalno bila dobro upakovana, suštinski je bila kao svaka vlada do tada pripremljena da naravno radi sve ono što treba DPS-u. Ali ulaskom nas 5 tu se taj balans poremetio. Šta je bilo teško? Prvo, bilo je teško ući u epicentar toga sistema, epicentar odlučivanja. Vlada jeste organ koji vlada državom Crnom Gorom u mandatu koji joj je dat. S druge strane, DF je imao rezervu prema tom konceptu, kao najjača opoziciona struktura, što je davalo posebno drugi dio, jer DF nije bio a priori protiv. Sada je bio baš protiv. On je bio protiv, nije htio tim, uslovno rečeno, da se prlja i bojao se eventualnog prevelikog uspjeha vlade izbornog povjerenja. U političkom smislu, što je legitimno, da ljudi ne shvate pogrešno. To je legitimno. Kao što je legitimno da i određene vladajuće strukture pokušavaju da zarobe institucije. To imamo i danas. To imamo i posle 20. godine. Samo što je to danas mnogo teže uraditi, jer je DPS to postigao zato što je bio dominantna partija. Izgradio se tako kako se je bio izgradio. Danas je to mnogo teže, danas je to skoro pa nemoguće, ali gubi vrijeme i pravi štetu, jer onda ne možemo da se bavimo onim što su suštinski reformski pomaci. Tako da je tada donijeti odluku da uđete u jednu takvu avanturu i izazov bilo izuzetno teško. Ja se ne kajem zbog toga. Da li bi donio takvu odluku, ne znam da odgovorim, da to sve ponovim. To je bilo iskustvo koje je mene u velikom dijelu kao u smislu profesije izgradilo i doprinijelo da budem negdje stabilniji u tom smislu i da bolje anticipiram određene stvari u sistemu, jer me sistem državne uprave primarno interesovao kao pravnika, a onda kao nekoga ko se posredno, prvo neposredno, ranije od toga bavio politikom, a do danas na jedan posredan u suštini način, ali vrlo aktivno, koliko sam ja procjenjivao. Ali definitivno ostajem pri onome što sam rekao da je i simbolički, a i suštinski ta vlada izbornog povjerenja nekako nagovijestila sve ono što će se desiti. Tako je, više nije bilo nazad. Više nije bilo nazad. Posle vlade izbornog povjerenja nije bilo više ništa isto. Više ništa nije bilo isto i svi su znali da se kompletan sistem koji smo do tada živjeli ljulja i da je samo pitanje vremena kad će se desiti promjene. Dragi prijatelji, hvala vam što pratite jedan običan podcast. Ako vam se sviđa sve ovo što radimo, molim vas da nam pomognete i zapratite naš YouTube kanal klikom na dugme subscribe koje se nalazi ispod ovog videa. Potpuno je besplatno i na taj način nam pomažete da i mi budemo još bolji. Također, sve što vam se sviđa na našem kanalu, lajkujte i šerujte sa svojim prijateljima. Uživajte uz naš podcast. Kad smo dogovarali ovaj podcast, rekao si mi da si na 35 godina mature. Reci mi, što ti kažu drugovi i drugarice iz generacije, jesi li pogriješio ili jesi li lud što si učestvovao u politici, bio u politici ili nekako, kako na to gledaju? I kako je bilo na proslavi 35 godina? Bilo je vrlo lijepo je bilo, bilo uvijek malo čudno, neke ljude vidite posle 35 godina, ima i takvih momenata, druge sam gledao, ne toliko, neke češće, neke baš rijetko, najveći dio, mada ono što osjetite da ste generacija, da ste zajedno rasli, da ste zajedno stasali i nije bilo neke velike priče oko toga, ljude koje srećem, uglavnom što se tiče moje generacije, imao sam podršku u odnosu na odluke ove o kojima smo pričali i znam da im je bilo milo i znam da im znači da eto i neko iz naše generacije imao priliku da nešto uradi, pokuša ili utiče na određene društvene kontekste. To je definitivno. I imaju jedan vid poštovanja, to osjećam, to mi je jasno. Kao što i ja imam poštovanje, jer to je zaista ozbiljna generacija, to su izuzetno uspješni ljudi, radi se o
35 godina generacije Podgoričke gimnazije, to je dovoljno reći i da možete pretpostaviti koji je nivo uspjeha u toj sali bio prisutan sinoć i ko su sve ti ljudi i žene, danas ozbiljni sa odraslom djecom, neki imaju unučad, naravno, iako smo mi generacija koja je dominantno rock and roll generacija, Metallica je tada bila i Guns N' Roses, što se tiče strane muzike, Azra se dosta slušala i sve ono što je bio XU rock, mi smo podignuti na toj kulturološkoj matrici, vjerovatno generacija koja je pripremana da povuče ozbiljnu priču da je ostala bivša Jugoslavija, međutim mi izlazimo iz srednje škole 90. 91. godine školske, dešava se raspad, počinje građanski rat, tako da ja tu generaciju doživljavam kao most generacija, most svjetova između naših roditelja i naše djece. I ta generacija možda nije toliko vidljiva kao neke druge generacije, ali sigurno da je ostavila jedan i ostavlja jedan ogromni trag i dobila je jedan ne tražeći, što se najčešće dešava u životu, ogromni zadatak koji mislim da je ispunila i to će vrijeme dokazati. Sad, tvoj sin Vladimir i ćerka Staša i oni su, kao i ti, bili maturanti Podgoričke gimnazije. Jesu, ima nas dosta. Podgoričku gimnaziju završila i moja žena i moja sestra i jedan sin i ćerka i zadnji predstavnik je još u gimnaziji. Pa, dobro, za njega čekamo da njega čekamo da vidimo što će da uradi. Sad ja hoću da te pitam, tvoj otac je jedan od najboljih pravnika u Crnoj Gori. Važio uvijek Stanko Marić. Ostavio je dosta traga. Da, a reci mi, je li bilo teško odrastati nekako uz njega i jesu li očekivanja od njega bila ka tebi, jesi li zbog njega upisao pravni fakultet? Veća očekivanja imala majka nego otac. Aha. Mislim, i on, naravno da je imao očekivanja, ja nisam baš bio tako nekih kapaciteta koji nisu mogli da se iskoriste. Definitivno imao sam ozbiljan potencijal i to nije sporno. Koliko sam ga ispunio, to je sad veliko pitanje. Ako neko misli da je to uspjeh što sam ostvario neki dio javnog djelovanja, to jeste jednim dijelom uspjeh, ali vjerovatno je mogu mnogo toga da se ostvari drugog. Međutim, mnoge stvari su, kažem, diktirale i neke okolnosti koje nisu baš bile dobre, jer mi između 18. i 25. godine, to morate da znate, to je od 89. do 95. 6. godine, taj period na ovim prostorima nije bio baja sjajan. Znači, mi smo preživjeli to što smo preživjeli. Ko je preživio? Ko je preživio, jer to su isto i moji drugovi i drugarice koji su bili u Sloveniji, u Hrvatskoj, i u Bosni, i u Srbiji, i Makedoniji, i na Kosovu. Mi smo zajedno odrastali, dijelili smo zajedničke vrijednosti to te 91. godine. Tako da to jeste uticalo na neke stvari. Što se tiče roditelja, majka je bila prisutnija nego Stanko. Stanko naravno ne bio ostvario određenu karijeru, da nije njoj bio prilično posvećen. I on je stvarno čovjek koji je imao naglašenu odgovornost u odnosu na svoju profesiju. I imao je talenta za svoju profesiju, on je beogradski student, na kraju krajeva, čovjek koji je prvi u generaciji na Beogradskom fakultetu, pravnom u svojoj generaciji, završio pravni fakultet. Eto, između ostalog, možda je zanimljivo, mislim da je Slobodan Milošević, Milan Milutinović, Budo Košuti su bili njegova generacija. On možda nije bio bolji student od njih, ali je pri njih završio pravni fakultet. To je jedan raritet mali. Srećom nije pošao njihovim stopama. Nije pošao u politiku, on jeste bio nekad blizu politike i mogli bi reći na neki način angažovan, ali baš klasično u politiku nije pošao, više ostao vezan za neko bavljenje sistemom i stručno-pravne poslove. Na kraju je, kad je otišao u penziju, otišao u advokaturu i dan danas u zaista poznim godinama iščitava to i bavi se na neki svoj način, vrlo specifičan advokaturu. Sad, rekao si da Stanko, tvoj otac, nije otišao u politiku,
ali za razliku od njega ti jesi. Pa on je bio vezan jer naravno vi niste mogli, posebno on je veći dio karijere bio u sistemu državne uprave, ali tada bio jednopartijski sistem, samo komunistička partija Crne Gore i komunistička partija Jugoslavije, mislim to su oni ogranci i tako. On je radio u nekoliko oblasti, u radu i socijalnom staranju je radio dosta u Ministarstvu pravde, to su tada bili sekretarijati, nisu bili ministarstvo, bilo izvršno vijeće. I meni jeste pomoglo, jer sam vrlo rano, kao dijete, shvatio kako funkcioniše sistem. Jer on bio opsjednutim, on stop mi pričao u kući o tome i kad to slušate svaki dan, a imate pomalo i talenta, onda ukapirate na koji način to funkcioniše, šta je tu dobro, šta je tu loše i to je do dan danas ostalo tako. Mi danas vodimo rasprave, nekad i vrlo žučne rasprave, jer se u mnogim stvarima ne slažemo. Jednostavno, takva je dinamika kod nas. Tu je postojala ta demokratska komponenta tog naglašene potrebe iznošenja mišljenja i da to nije ništa strašno. Tako da u tom dijelu Stanko jeste uticao bitno na mene. A u ovom klasično roditeljskom majka više. A kad ti ulaziš u politiku? Pa u politiku suštinski ulazim rano. Znači već u 3. i 4. gimnazije, kad imam malo i problema s uspjehom, ne nekih sad baš velikih, ali u odnosu na ono kako je to bilo do tada, već se sve ljulja, to su 89. 90. godina, pa to su i godine u kojima imate neku drugu energiju. Ja sam dosta pisao i crtao i imam te neke kratke priče koje su ostale kod mene. Češ li kad to objaviti? Pa ne znam, možda nekad u nekoj formi ponekad razmišljam o tome, ali još uvijek nisam baš pri toj konačnoj odluci. Tada, na primjer, blociram Mila Đukanovića kao nekoga ko znači da je bilo nekog impulsa, imao sam nekog talenta realno i pišem priču vežući za sposobnost manipulacije. Ja sam to tada tako vidio, a prilično je to vrijeme potvrdilo, mada politika jeste i jedna sposobnost manipulacije, ali nije dobro kad je ona apsolutno sposobnost manipulacije i ništa više od toga. Onda, ne znam, pišem razne priče vezano za neka dešavanja koja su društveno-političkog karaktera, interesovalo me. Ali neku baš odluku donosim 2006. godine, odnosno ranije, nisam donio, ali 2006. konkretno donosim odluku da uđem u politiku i uđem u Pokret za promjene. A prije toga sam bio aktivan u Grupi za promjene, ali Grupa za promjene je bila nevladina organizacija i to nije se baš bilo sigurno da li će ići u politički subjekt, iako ode, na koji način i ko bi išao, i onda se dešava ona osnivačka skupština na Cetinju i tada ulazim u Pokret za promjene i ostajem tu skoro 5 godina kao politički direktor partije. Ti si od 2006. godine do 2010. ili 11. Tako, 10. 11. Bio i odbornik u Skupštini. Od 2007. Od 2007. I to u periodu kad je Podgoricom čvrstom rukom vladao tadašnji gradonačelnik Miomir Mugoša. I tad isto nije bilo lako suprotstavljati mu se kao opoziciji, kao opozicioni odbornici, a ti jesi bio tamo u Skupštini. Kako je to bilo tad? Pa ja mislim da je to onako najozbiljnije kad bi pričao o bavljenju politikom. Ja sam se politikom bavio u smislu organizacionom, što me više interesovalo, kao i poziciju partije u sistemu državne vlasti, jer vlast su svi, vlast i opozicija, pa to se sad i mijenja i tako. Mislili smo neće se nikad početi mijenjati, a evo vidite, sve ima svoje vrijeme. Ja sam se u Pokretu bavio više tim sistemskim organizacionim stvarima, osmišljavanjem određenih pravaca, a kao odbornik u Skupštini glavnog grada moj neskromni
osjećaj sam napravio jedan iskorak koji je bio zaista značajan. Zaista značajan jer mislim da mijenjam diskurs odborničkog djelovanja. I ne ja, nego tu se pravi jedna čitava ekipa, Pokret je imao 11 odbornika, to je došlo malo do mimoilaženja jednog dijela. Mi uspijevamo čak čitavu opoziciju da objedinimo, koja je prilično heterogena po nekim interesima, a dominantna je bila, uslovno, ovo prosrpska opozicija. Pravimo jedan praktično ozbiljan pandam vlasti DPS-a na čelu sa Mirom Ugošom u Podgorici i pokrećemo programske probleme. Probleme gradnje, znači urbanizma, probleme raspolaganja gradskim građevinskim zemljištem, pokrenut ćemo jednu ozbiljnu inicijativu vezanu za odluku o raspolaganju gradskim građevinskim zemljištem. Po prvi put predajemo amandmane na budžet, govorimo o industrijskoj zoni, govorimo o programskom budžetu, strašno smo prisutni na onim stranicama koje se bave lokalnom samoupravom, posebno u opozicionoj medijama poput Dana, Visti, Tada i tako dalje. Tako da to je bila jedna dinamika koja ima mnogo detalja i jeste bilo jedno trasiranje puta za ozbiljno političko djelovanje. Međutim, desilo se što se desilo, Pokret je krenuo nekim drugačijim kontekstom. Samo da se vratimo, jer smo mi zajedno bili na Cetinju 15. jula 2006. kad se osnovao Pokret za promjenu. I nismo slučajno bili zajedno i nismo slučajno bili na Cetinju i nismo tada bili slučajno zajedno u Pokretu za promjenu zato što smo i tad kao i danas smatrali da se promjene suštinski u Crnoj Gori, one kvalitativne promjene mogu jedino desiti kroz građanski karakter države, odnosno partiju koja baštini... S tim se i danas muči Crna Gora. Muči se, kako ali tada, to je... tako danas. I tad je bila nasušna potreba da se mijenja, da kažem, na toj platformi, građanske i evropske Crne Gore. Sad, ljudi možda ne mogu, to je bilo prije 20 godina, 19 godina, evo sad, davno je bilo sad, evo, prosto je nevjerovatno da je od tad prošlo skoro 20 godina, ali zašto nekako uvijek u tom političkom centru mi imamo nekih promjena, tu su politički procesi najživlji. U smislu, mi imamo dva politička ekstrema, da kažem, imamo na jednoj strani DPS, na drugoj strani dvije prirodne političke pojave. A između uvijek imamo, da kažem, tu neki... Dvije prirodne političke pojave, DPS i DF. Kako god da se oni budu i sutra zvali. Možda se neće zvati DPS, i nije već DF, nego je ZBCG i tako. Nebitno, to su dvije prirodne političke pojave. A od ovoga centra zavisi koliko će one biti jake. I to smo mi znali čitavo vrijeme i to je osnovna motivacija da ne bi ulazili u to da nismo vjerovali da može da se mijenja. Nas je vrijeme potvrdilo, mi smo potvrdili da može da se mijenja. Tako da mi nemamo više problem s tim da nekome to dokazujemo, što se nešto desilo. Znači, to je notornost, u pravu, to se ne dokazuje. Ali ono upravo što sam htio da ti kažem, sujete, užasne sujete, liderske sujete. Sujete ambicije. To sprečava timski rad, dogovor, kvalitet. Građanske partije stalno su im puna usta, a kvalitet, a kadriranja. Unutar sebe, vrlo često, liderske strukture zatvaraju prostor novoj inicijativi, novoj kreaciji, novom potencijalu. Znači, sve do jedne, mogu da pričam za Pokret jer imam realno iskustvo u Pokretu, a imam realni dokaz. Jer, na primjer, samo mreža mladih koja je bila u Pokretu. Znači, to je bilo fascinantno do dan danas. Znači, snaga te mreže mladih, aktivnost te mreže mladih, organizacija, efekti koje su ostvarivali, pa natjerali su DPS 2 puta da drži predsjedništvo zbog mreže mladih.
vrlo zabrinut već tada, 2007. 2008. godine, a koja je ovdje perspektiva. Jer ako ovo zaživi i ojača, ovo će da nam bude veliki problem. I oni su bili vrlo u pravu. Jer skoro svi ljudi iz mreže mladih, a ti Miloše znaš, jer si jedan od tih, imaju ozbiljne karijere. Danas u Crnoj Gori i van Crne Gore imaju ozbiljne karijere. To su sve do jednog momka i cure tada izuzetno uspješni ljudi. I to je vjerovatno najveće zadovoljstvo i moja najveća satisfakcija bavljenja u tom periodu politikom u Pokretu za promjene. Ovamo u glavnom gradu, ti znaš, u odbornički, da su svi odbornički klubovi, čini mi se da su se negdje 3 igrom slučaja izmijenjala u tom periodu, tih 4 godine, bili izuzetno politički potentni. Izuzetno. I u partiji prilično sistemski usporavani. Sad, tu bi mogli da otvorimo jednu priču, a šta se sve desilo, a zašto se sve dešavalo. U svakom slučaju, partija, kao i kasnije sve partije koje će se pojaviti, i sve ove do dan danas, koje su građanske profilacije. Znači, kad kažem građanske profilacije, tu danas mislim na PES, Demokrate, URU, ovu Evropski savez, one sve imaju vrlo, vrlo slične probleme u funkcionisanju i svojoj organizaciji. Počev, naravno, od Pokreta za promjene kao nekog rodonačelnika svega ovoga što će se kasnije pojaviti. A to je da pričamo o reformama, a samu partijsku organizaciju nismo sposobni da napravimo na jedan način koji će biti bolja raspodjela šansi. Jer mi onda u društvu imamo, najveći je problem raspodjela. Raspodjela šansi, raspodjela prilika, raspodjela dobiti, raspodjela dobara. I tu ljudi osjećaju najveću nepravdu. I onda kad vi se pojavite da ćete napraviti bolju raspodjelu, ljudi odmah reaguju na to. Još ako imate neku kartu u rukavu da to neđe podstaknete, tek onda reaguju. Ali se i strašno razočaraju ako to nije sistemski postavljeno, kao što nije, na primjer, bilo sistemski postavljeno jedan. Saglasio bih se sa tobom da je tada u Pokretu za promjene bio veliki, veliki broj sjajnih ljudi u cijeloj partiji koji, nažalost, nisu dobili pravu šansu i kasnije su tražili tu svoju šansu i svi su doprinijeli ili u politici ili u nekim drugim. Znaš kako, partija nije dobila pravu šansu. Partija nije, ali ti ljudi na kraju jesu. Pronašli su i doprinijeli da se dese izuzetno i danas političke promjene. Ima ih u svim strukturama, institucijama i društvenim skupinama. Znači svuda. I daju ozbiljan rezultati. Naprimjer, kad bi gledali s te pozitivne strane, pričali smo o nekim propustima na kojima treba učiti da se vidi kako može da se poboljša, da se ipak partije na neki način institucionalizuju. Jer su one ipak generatori onoga u najvećem dijelu što se dešava i sa stanjem institucija i reformi, i društvenih tokova, ali, na primjer, neke partije, a pogotovo Pokret za promjene, je produkao ogroman broj kadrova. Samo egzistiranje u pokretu, iskustva koja su se desila te 4 godine su bila ogromna. Kroz izborne procese, kroz određene kampanje, kroz borbe. Pazite, ti se sjećaš, Miloše, u prvoj iteraciji čini mi se da je bilo 11 poslanika i da je Pokret imao preko 50 odbornika na nivou Crne Gore. To je, samo u tom dijelu je to bio ogromni potencijal. Ako tome dodaš mrežu mladih koja praktično, ako neđe izuzetno, nije bila na tim pozicijama odbornika ili poslanika, znači ti dobijaš ne na stotine, nego na hiljade ljudi koji su kasnije i do dan danas napravili svoje priče. Tada Pokret za promjene je napravio neku svojevrsnu mini revoluciju na političkoj sceni. Političkoj, društvenoj. Tad je opoziciji imala neki drugi diskurs i način obraćanja biračima i tad Pokret za promjene se pojavljuje od Liberalnog saveza. Bio je trenutak za pojavu ali prvi put u nezavisnoj Crnoj Gori 2006. godine. Na tim izborima mogu da detaljnije počitaju oni ljudi koji nas budu gledali. To su izbori 10. septembra 2006. godine. Tad
Pokret za promjenu prvi put učestvuje, ali način kako se obraća, kome se obraća, taj neki potpuno novi ljudi koji do tada nije viđen. Moderan način, vrlo konkretan u odnosu na javne politike i taj početak je bio izuzetno dobar. Prvi put se tad išlo autobusom u kampanje zajedno. Kampanje svuda, jeste. I pravila se ekipa, pošto je bila nova partija, to je bio strašno dobar i psihološki moment, jer su se ljudi tako zbližavali, upoznavali i pravio se tim. Jer partija mora da ima tim, mora da se razumije unutar sebe. Naravno, mora da ima svoju dinamiku i demokratiju unutar sebe, o čemu mi pričamo, i gdje može da se i dan danas mnogo više uradi, ali mora da ima tim, mora da ima razumijevanje. Cilj ideje, jedinstven. I ti i ja na sličan način završavamo naš angažman tada u pokretu za promjene i ti odlučuješ da je dosta bilo partijskog rada i vraćaš se u NVO sektor. Jeste. I odatle nastavljaš značajnu borbu i aktivnosti. Rekli smo, pominjali smo na početku ovog podcasta izbore 2016. godine, pomenuli smo sve to što se dešavalo, imali smo 2019. godinu, pomenuo se zakon o slobodi vjeroispovijesti, ali prije zakona o slobodi vjeroispovijesti smo mi imali i proteste od Uprise, aferu Koverta, koja je još, da kažem, sad ima afera snimak je bio tonski zapis nekih neregularnosti. Sad smo imali i video zapis. Svega onoga što se dešavalo i zašto su nama neophodne bile političke promjene u Crnoj Gori. Kako ti gledaš na 30. avgust 2020. godine? Ali evo da napravim jednu malu retrospektivu. U kontekstu toga koji je uticaj građanske Crne Gore uvijek bio i postojao, a nije uspijevala partijski da ojača, da se objedini na nekih standardnih preko 10%, čime bi uvijek bila ta snaga koja utiče na karakter vlasti i reformi i ima tog potencijala da to radi. Naprimjer, mi smo imali i proteste Demokratskog fronta, koji nisu bili nešto izdašni dok se nije desila policijska intervencija. A onda je izašlo puno ljudi i ne samo opozicionih koji su podržavali Demokratski front, nego i onih drugih opozicionih građanskih partija koji su masovno dali podršku. Mediji, nezavisni i opozicioni mediji su tome dali podršku. Da nije bilo njih, vi ne možete da ostvarite taj efekat. Kasnije također protesti od Uprise, koji su imali jedan veliki uticaj, gdje je mnogo ljudi i koji su i dan danas aktivni, utiču i bore se i pokreću inicijative, dao svoj doprinos. Posle toga, naravno, vlast se odlučuje za taj zakon o slobodi vjeroispovijesti i dolazi do reakcije koju smo svi mi, koji smo se bavili na ovaj način detaljno i dubinski dešavanjima u društvu i na političkoj sceni, znali da epilog bude takav. A posebno znali da epilog bude takav i mogli sa sigurnošću to već tada da kažemo kad smo vidjeli posle kongresa da je DPS počeo da se bavi vjerskim pitanjima u svom partijskom programu. Prosto nedopustivo. To su takvi faulovi i takve, pa mogli bi reći, početničke greške za jednog u tom trenutku političkog mastodonta i starca, ono što se kaže. Tako da se tu dovodi u pitanja šta su sve bili motivi da vi to uradite. Oni koji su izrečeni su stvarno najmanju ruku problematični i naravno oni su efektuirali ovim. Sad, posle 30. avgusta, to jeste šansa. Kako god da je ko doživljava, ja bih volio da su se promjene desile posle protesta od Uprise. I ja sam te proteste podržavao i koliko sam ja mogao doprinosio, na litijama sebe nisam pronalazio, jer ja nisam dio te priče. Ali apsolutno sam se borio za prava svake društvene strukture čija su prava narušena ili dovedena u pitanje. A ovim rešenjima koja su bila u
u ovoj prvobitnoj verziji zakona, to jeste bio slučaj. Ali mislim da posle 30. avgusta nismo dobili adekvatan društveni dijalog, da određene strukture koje su uslovno pobjedničke posle 30. avgusta nisu odgovorile adekvatno na izazove, a izazov je bio da uradite ono što se nije radilo prije toga, da unaprijedite društveni dijalog, a ne da podastirete neke teme koje nisu životne teme, koje su teme za određene istorijske i naučne i akademske skupove, mogu da budu i super za televizijske emisije, ali ako su one dio politike ili političkog spina, onda je to vrlo problematično sa možda nekim dugoročnim ciljevima. A inače, dugoročni ciljevi nacionalnog, nacionalističkog ili šovinističkog karaktera, odakle god dolazili, na ovim prostorima su uvijek završavali kao tragedije. Nikad nisu završili kao... I uvijek je ovaj slabašni i slabiji građanski kontekst iznosio neke priče i ovo društvo barem mu davao šansu, i ovim društvima inače na Zapadnom Balkanu, davao šansu da će se kad tad linkovati sa nekim razvijenim svijetom u ovom kontekstu, da negdje pokušamo da postanemo dio Evropske unije. Meni je uvijek tu problematično kod političkih struktura u centru, građanskih političkih struktura, pitanje samosvijesti, odnosno kad će shvatiti i da li shvataju da moraju i moramo voditi, dešavalo se to i ja sam se uvijek trudio u svom političkom djelovanju da budem neko i da pripadam grupaciji koja će da vodi proces, a ne da se priklanja jednom ili drugom. Pa ne, građanske strukture nisu građanske strukture to se, nažalost, ako ne vode dešava, proces. da, ali to se dešava sad kako je građanski centar slab, onda se dešava da se one ili... Drugi politički polovi preuzimaju kolo. To je ono što je... Vode kolo. I vi imate, znaš, Miloše, imamo, evo sad ću da ti kažem nešto što ja stvarno vjerujem. Mi nećemo ući u Evropsku uniju, ni brzo, ni skoro, dok ne dođe do dijaloga unutar građanske Crne Gore, do osnaživanja građanske Crne Gore i kreiranja njene sposobnosti da dominantno vodi proces reformi i proces ozdravljenja institucija. Znači, nema ulaska. Ja sam u to ubijeđen. Znači, evo, pored svih pozitivnih signala, nade, dobijanja IBAR-a, nema preduslova. Kao što smo znali i imali osjećaj da će DPS da pane na ovaj ili onaj način. Kao što smo znali da ne može da egzistira posle afere Snimak i afere Koverta takav politički sistem. Tako i danas znamo da ovaj politički sistem ima konstrukcijnu grešku i da ovakav ne može biti primljen u Evropsku uniju. On može pregovarati, može zatvoriti još neko poglavlje, može se dati neka nova perspektiva, ali ćemo stalno biti u toj perspektivi, a ne u kolu razvijenih država Evrope. Dok građanska Crna Gora ne otvori međusobni dijalog, znači, dok ljudi ne shvate da moraju imati određeno jedinstvo cilja uz određene demokratske razlike. Ali da te razlike ne budu međusobna podmetanja. Što ima, ne pričam samo o političkim partijama, nego i o civilnom društvu, i o medijima, o svemu onim ključnim segmentima koji treba da čine jednu koheziju. Tu prvo mora da se napravi dio društvenog dogovora, kome svi teže, i koji je nesporan, i kad neko iskorači i napravi određeni rezultat, volio ga, ne volio, da ti to priznaš. To su osnovni preduslovi da to društvo se napravi ozbiljnim i da kaže, ovo društvo mi možemo da primimo u naš klub, jer ono, iako malo, će dati određenu kvalitativnu vrijednost i opravdaće svoj ulazak. Ovako, mi smo svi svjesni sami da mi nemamo tu dodatu vrijednost u ovom trenutku. Znači li to da mi kad budemo sami sa sobom raščistili, kao što si ti, kao što sam ja raščistio, da moramo biti društvo u kome nećemo raditi reviziju istorije, ili se nećemo pitati
ko je bio na strani antifašizma, a ko je bio na strani fašizma u Jedna Crnoj Gori. komplikovana priča. To je komplikovano, tragično vrijeme stradanja bilo. Kao pobjednici su izašli, naravno, partizani kao antifašistički pokret. Imali smo neku državu, NDH-ziju, takvu nesretnu i tragičnu i užasnu i zločinačku kakvu smo imali. I imali smo nekoliko frakcija četničkog pokreta prilično pogubljene, posebno posle 1943. Koji su krenuli kao antifašisti, a završili kao kolaboranti. I mi možemo sad o tome da pričamo i o tome može da se priča na 1001 način, da se prave emisije, da se prave podcasti, ali to ne može i ne smije da bude dio svakodnevne i prosperitetne politike. O tome moramo jednom zauzeti stav. Znači, to je za određene tribine, određene ljude, ali to ne može da se zloupotrebljava i time manipulišete i da na taj način u nedostatku drugih ideja, znanja o javnim politikama, kreacija, inicijativa, da se zakačite za to, jer to je ono što kažemo, ti i ja znamo jeftini glas. I možete tako da se bavite politikom, ali ta društva ne mogu da idu u prosperitet. Ima li šanse da ta građanska Crna Gora postane svjesna sebe i da kaže da mi moramo da vodimo proces, a ne jedan od dva pola u Crnoj Gori? Građanska Crna Gora je imala ogromnu šansu. I to upravo posle 30. augusta. I ti, Miloše, znaš da je postojala šansa da se napravi taj savez novih mladih lidera sa ozbiljnim potencijalom, koji u tom trenutku sigurno ne da bi uzeli ovih o kojima mi pričamo, bazičnih do 15% neke građanske provinijencije, koja onda već može ozbiljno da utiče, jer u specifičnoj težini onoga što dobijete na ovim jeftinim glasovima o kojima smo pričali i ovoga što dobijete u jednom biračkom tijelu koje je zahtjevno, 15% mjeri se drugačije od ovih 20 ili 25% ovih drugih. Ono ima ogromnu društvenu težinu zbog same strukture koja se najčešće nalazi u takvim kompleksima građanskim, ali ono što je činjenica, treba nam dijalog. Tada je dijalog izostao. Tada se šansa dijaloga pretvorila u borbu sujeta. I dobili smo loš rezultat. Dobili smo ovo što sad imamo. A ovo što sad imamo su truli kompromisi koalicioni, u kojima vi nema šanse da možete ozbiljnije da razmišljate o reformi osnovnih javnih politika, kao što su obrazovanje, zdravstvo, socijala, finansijski sektor, javne financije, bezbjednosni sektor. Vi imate određeno ozdravljenje što imate jednu disperziju političkih subjekata, pa onda samim tim imate neki neformalni vid kontrole svakoga ono što se preži i onda morate nešto da radite da razbijate neke loše prakse, ali to je strašno malo, to nije suštinski reformski proces, to nije vizija, nema vizije u tim javnim politikama. Da bi imali viziju, vi mora prvo da imate društveni dijalog unutar građanskog konteksta. Jer evo sad vidite da građanski kontekst, iako neka građanska struktura vodi vladu, vodi priču. Juče urada nas 5 sa ozbiljnim legitimitetom, vi ne možete na taj način da nametnete jasnu politiku. Ne možete da izgradite jasnu politiku. A ovi drugi subjekti svi imaju jasnu politiku. Oni nemaju dileme šta je njihova politika. Nova srpska demokratija, DNP, Bošnjačka stranka, albanske stranke, oni nemaju nikakve dileme šta je njihova politika. I to je potpuno legitimno. A vi onda ostajete u tom jednom koalicijonom kompromisu koji nije dobar, kao neko ko treba nešto da balansira i da nađe neku svoju poziciju i iskoristi neki svoj politički interes. Bez politike. Bez suštinske politike. Jer vi što promovišete kao politiku, to nije politika. To su svakodnevni državni poslovi.
Ako se bavite bezbjednošću, investicijama, održivošću javnih finansija, to su svakodnevni poslovi, to nije vizija. To je nešto što mora da se radi, što bi radilo da nema ni jednog ministra. Državna uprava bi radila isto ovako da nemate ni jednog ministra. To je problem. Zato ja kažem, mi s ovakvom strukturom, bez otvaranja dijaloga u građanskom jezgru i jačanja tog građanskog jezgra i pravljenja ozbiljne platforme sa jedinstvom cilja, mi nema šanse da uđemo u Europsku uniju. Ima li šanse da se to ja riješi? Ja bih volio da budem demantovan, ja bih volio da nije tačno i da mi 28. budemo članica Evropske unije i da možemo da stavimo zastavu Evropske unije u sve naše institucije, kao punopravni član i da naši ljudi, mnogo bi se dobilo, naši ljudi postanu članovi Evropske unije, znači ne trebaju vize, naši studenti mogu da studiraju, naši radnici mogu da rade, znači dobija se ovo ulaskom u Evropsku uniju ono što nije ni jedna vlast uspjela do danas da uradi, a to je otvaranje šansi, većeg broja šansi za građane i građanke Crne Gore. Ulaskom u Evropsku uniju te šanse s dobrim dijelom se dobijaju. To je najveći benefit. Uz to da bi ušli, još jednom ponavljam, morate biti sposobni da upristojite, ne da napravite nekakve spektakularne institucije, nego da ih upristojite, da one budu optimalne. Znači, ne sad, ne znam, da budu institucije kao u Švedskoj, daleko, ili bilo kojoj državi Evropske unije koja ima visoko funkcionalne institucije, nego da to bude optimalno. Reci mi, posle 30. avgusta ti si bio dio 42. vlade na poziciji državnog sekretara u Ministarstvu pravde i generalnog sekretara vlade u okviru 43. vlade. Što su najveće bile obstrukcije posle 30. avgusta i zašto, iako ja, da budem iskren, nikad ne prihvatam ono i u raspravi sa ljudima, a gore je nego što je bilo i tako dalje, daleko od toga. Mi sad vidimo kroz ove Sky prepiske i sve ovo što je bilo, protiv kakvog sistema smo se mi borili, sve ovo što se dešava i što radi tužilaštvo. Između ostalog, mi snimamo ovu emisiju 11. maja, 12. maja smo mi u Skupštini Crne Gore 2021. godine, prije 4 godine, donijeli izmjene zakona o državnom tužilaštvu. Jeste. Koje su, i znam da si i ti učestvovao u pripremi tih izmjena zakona, zato te ovo i pitam. I ako govorimo što su najveći dometi posle 30. avgusta, onda je to borba protiv kriminala i korupcije i otvaranje jedne teške i mučne borbe. I otvaranje rada tužilaštva, da kažem, promjena u tužilaštvu i tih promjena... Početak promjene pozicije tužilaštva. Da, i ono što je važno da naravno, su podršku ovome što radi tužilaštvo, da te promjene nisu se desile čisto same od sebe. Nisu se desile same od sebe i dalje nisu dovoljni. Da, nego ipak je tad... Ima tu još mnogo da se radi. Nego tad, sjećam se, 12. maja 2021. godine se glasalo i glasali smo za te izmjene zakona. Jeste, i uspjelo je da se izglasaju izmjene i dopune uz dosta otpora, spinova, sumnji, ali su se desile. I dale su realne rezultate. Došlo je do promjene na čelu tužilaštva, došlo je do rezultata tužilaštva, posebno specijalnog tužilaštva. Krenuli su određeni procesi konsolidacije tužilačke organizacije. Ja sam imao jednu tezu dugo, a i danas tužilaštvu treba mnogo toga, treba mu čitava jedna strategija reforme da bi tužilaštvo bilo i došlo na onu poziciju, s tim što danas ono ima potencijal, ima rezultate koji bi u tome mogli ozbiljno da mu pomognu. Paralelno s tim moralo bi da ide mnogo brža reforma čitavog pravosudnog sistema u određenim segmentima, da bi sve to kao sistem moglo u potpunosti da iznese, znači da dođemo do određenog potrebnog broja pravosnažnih presuda da bi opravdali kompletan
kontekst borbe protiv organizovanog kriminala i visoke korupcije. U tom kontekstu napravljen je jedan iskorak koji do sada nije viđen, a ovo što sam htio da kažem, mi u suštini nikad nismo imali pravo, izvorno tužilaštvo, u izvornom smislu kako su to imale demokratske zemlje. Jer nije bilo uslova da imamo takvo tužilaštvo. Imali smo jednog kralja, drugog kralja, jednopartijsku vlast sa nekakvom vrhovnom ideologijom, kasnije upravo na bazi te ideologije formirani jedinstveniji, pa kasnije podijeljeni DPS koji onda kao podijeljen tek onda okupirao kompletnu političku scenu Crne Gore i u tom kontekstu vi nemate određenih preduslova da imate to adekvatno tužilaštvo, adekvatnu i potrebnu tužilačku organizaciju. Tek posle promjena 30. avgusta i impulsa koji je došao upravo iz ovog građanskog centra, na čelu u tom trenutku sa UROM, kasnije i drugi preuzimaju određeni i danas imaju određene uloge i podržavaju rad tužilaštva, ali kažem, ni tada, ni danas nemamo ono što bi trebale da budu do kraja potrebne, ne reforme koje ćemo mi danas početi pa završiti za neko vrijeme, nego kontinuitet i proces reformi u tužilačkoj organizaciji i naravno dolazi do otvaranja vrlo neprijatnih prepiski koje su otkrile suštinu bivšeg režima, suštinu nekih odnosa u crnogorskom društvu i u regionu, vrlo opasnih, i tu su izazovi pred crnogorskim društvom i pred svim političkim subjektima i dalje koji egzistiraju i kao vlast i kao opozicija potpuno otvoreni. Potpuno otvoreni i vrlo izazovni, jednim dijelom i dalje opasni. Znači, to je kontekst u kome mi treba da gradimo neku demokratsku budućnost i evropsku budućnost u smislu, kad kažemo evropsku budućnost, da to ne bude floskula, u smislu reformi javnih politika koja čine adekvatne, optimalne državne institucije, gdje se mi kao građani osjećamo dijelom toga i osjećamo da će te institucije ipak biti u našu korist. Vrlo često se donose neki zakoni, evo sad me to sjeti Miloše, zakon, na primjer, evo sad o saobraćaju, čini mi se. Oni straše nas. Toliko će biti kazna, ovoliko će ovo će. Pa mi sad imamo taj zakon, on se ne primjenjuje. Znate, mi povećavamo cijenu vode, a imamo gubitke 60%. Pa možete da povećavate cijenu vode dok ne smanjite gubitke. Jer vi povećavate onima koji plaćaju, onim građanima koji plaćaju i stalno se preko njih prebija. Jel se stvarno desilo povećanje vode? Pošto je premijer rekao da neće biti povećanje. Vjerovatno neće u ovom trenutku, jer se ide hoćemo, pa onda kad ima reakciju javnosti, onda kažemo nećemo. To nije ozbiljan odnos prema... Ali na kraju bude. Na kraju će morat biti, jer će neko mora da pokrije određene troškove ili gubitke, pa ko će, pa građani. Znaš, sve će to narod pozlatiti. Znači, mislim, po tom principu i dalje... to moramo nekako da promijenimo. Znači, da građani osjećaju da su institucije, njihova zaštita, kao što su tužilaštvo i pravosudni sistem, i njihov servis, kao što je to državna uprava. A mogu li građani, obzirom da sad na ovo usvajanje u Skupštini ovih sporazuma sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima vezano za, mogu slobodno reći, veliku plažu, jer je to i premijer je sam rekao i ljudi u Skupštini da je to dominantni cilj potpisivanja ovih sporazuma. Mogu li se građani osjećati spokojno da će institucije ih zaštititi i raditi u njihovu korist, imajući u vidu sve ovo što se dešava? I kakav je tvoj stav, obzirom da je ovo sad aktualna? Što se tiče, ja sam gledao to i to je površno i sa jedne i sa druge strane, moram ti reći. Znači, i sa strane vlasti koja predlaže ovo i potpisuje i usvaja, vjerovatno će usvojiti do kraja, kakav će epilog svega toga, to će biti, to ćemo tek da vidimo. Ja mislim da on neće uopšte biti takav kakav predviđen sporazumima inicijalno, jer neće biti uslova i neće moći to baš tako da se sprovede, ali će se usvojiti da se pokaže konzistentnost i snaga vladajuće koalicije, pa onda ne možete, jer ovdje politički subjekti razmišljaju prilično plitko.
ako nam to sad ne prođe, mi smo propali, svi će reći da smo mi slabi. Sad mi mislimo da su oni strašno jaki. I da su svi jaki, i vlast i opozicija, to nema, to pucaju od snage. Nije to tako, mi to znamo, jel Miloš, to nije tako, to su slabašne strukture, prije svega zbog toga što ne rade na jačanju svojih kapaciteta, prije svega kapaciteta, vještina i znanja. I dok to ne počne ozbiljnije da se dešava, da bi slabašne strukture. A s druge strane, sami sporazum je naravno investicije neophodne za male države da bi mogle da budu sposobne da otkupljuju dug. To je prije svega osnov neki. Da će građani imati neku veliku korist od takvih aranžmana koji nisu klasična proizvodnja ili razvoj nekih proizvodnih kapaciteta, neće, ali će biti održivije javne financije, nesporno, to znamo. Od ovakvih aranžmana država nema nikakve direktne prihode. Jeste, pričamo o prvom sporazumu trenutno, znači o ovom sporazumu koji je relativno prihvatljiv. O ekonomskoj saradnji s Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Što se tiče drugog sporazuma, on je promašio po svakoj osnovi. Mislim, meni je to potpuno smiješno da komentarišem. To je neozbiljno. To je neozbiljno razvoj turizma i investicija. I nekretnina. Mislim, samo to, a da vi niste završili prostorni plan, da vi nemate adekvatnu plansku dokumentaciju, da vi niste pripremili svoju upravu, da ne maltretira investitor. Evo sada pričam malo korist investitora. Svaki investitor koji dođe, hoće dolazi na maltretman. Znači morate, i to bi dobro bilo sa ovim primarnim ugovorom, to bi moglo da se uradi. Da nemate 30 ili 50 koraka da završite nešto i da prosto počnete da razmišljate, a što sam ja ovdje došao, uopšte da ulažem. Nebitno da li ulažete svoj novac ili u ovom slučaju ste jedan transmiser radite jednu transmisiju kapitala raznog, to je igra krupnog kapitala i ovi prostori i male države i slabašnije ekonomske, institucionalne moći, odnosno kapaciteta su dušu dale za takve investicije. I naravno da tu ima i nečega što može da bude problem i iako to ne govore evropski zvaničnici otvoreno još uvijek, ali nas stalno upozoravaju na kontekst jačanja sistema, provjere i eventualno sprečavanja pranja novca. Ovakve investicije naravno da nose i te rizike. Tako da taj brzopleti ulazak u čitavu ovu priču, a da niste pripremili logistiku i infrastrukturu u smislu planova, u smislu svoje strategije, u smislu cilja, u smislu toga da objasnite građanima a šta je to što mi dobijamo, a zašto je to dobro. Jer ovakve investicije najčešće mogu biti dobre. Evo, da ste sve uradili kako treba i da ste odredili neki prihvatljiv prostor koji može da se valorizuje, vi u tom trenutku imate potencijal da privučete još investicija, što je strašno bitno za održavanje javnih financija. Znači, ako imate ulaganje godišnje 200 miliona, koliko bi otprilike bilo, jer ovdje se prebrzo priča o milijarda. Čitava država vrijedi uslovno rečeno 7 milijarde, mi odjednom, ako to nije 10 milijardi, ako nije 50, pa to nemamo što da pričamo. Pa da, mislim... A mi znamo, Miloše, znamo da 30 ili 50 miliona svežeg novca u budžet za Crnu Goru znači osveženje, olakšanje za svaku vladu. Tako da moraju se pričati, mora se pričati ozbiljno, mora se pričati istinito. To je doprinos ovom društvenom dijalogu koji smo pominjali. Ovo nije aranžman koji je dobar, ovo nije aranžman koji može da donese taj razvojni impuls. Reci mi, evo kako se približavamo kraju ovoga podcasta, imam još negdje 2 pitanja. I pročitao sam u tvom zadnjoj izjavi intervju za Monitor, govorio si da je šteta što Crna Gora nema zakon o porijeklu imovine. I znam da si kao dio 43. vlade radio, između ostalog, i na tome predlogu zakona da Crna Gora dobije izmjene zakona, takozvani antimafija zakon koji bi omogućio ispitivanje porijekla imovine. Pominjao si irski model u ovom intervju. Koliko je zaista problem što mi u Crnoj Gori nemamo
evo već 5 godina od 30. augusta 2020. Dobro, to me vraćaš na ovo pitanje egzistencije pola godine u Ministarstvu pravde kao državni sekretar, malo sam preskočio taj odgovor, jer taj odgovor bi zahtijevao, pola godine je bilo, ali tu se mnogo toga izdešavalo. Znam da se izdešavalo. Pomenuli smo ovaj dio vezan za tužilačke zakone, i to je taj jedan dio smo odgovorili. Bilo je mnogo još drugih stvari, i vraćanja u 23-ku i pregovarački proces i nekih projekata kao što su neki objekti u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu i komunikacija s pravosudnim sistemom, pokušaj da se oživi priča o Prisu, tamo ima puno toga i treba da se radi, ali da bi vi u ministarstvu nešto radili, treba vam podrška vlade. Ja sam imao dosta solidnu podršku i na kraju smo završili razlazom, ali dosta solidnu podršku u 42. vladi. Ja to ne mogu da kažem, ali potpuno korektan. Imao sam dosta dobru podršku i to je fluktuiralo za samo pola godine određenim dosta brzim efektima, odnosno rezultatima. I tako smo došli do jednog radnog, ja bih rekao, dosta solidnog teksta koji je mogao dalje da se komunicira, zakona o ispitivanju porijekla imovine, odnosno to je bio jedan amalgam normativni naslonjen na već postojeći zakon o oduzimanju imovine stečene vršenjem krivičnih djela. I to je jedan model koji je kombinovao više, pazi, ta priča o modelima je lažna dilema. Nema nikakvog modela, niđe, mi imamo prakse. Imamo irsku, imamo francusku, imamo italijansku, imamo britansku, imamo razne prakse. Ali mi imamo specifičnosti, ovdje je najveći problem, da bi ljudi koji ovo budu slušali, da bi im bilo jasno. Mi sad nemamo odvojen, a eto, dobili smo i bar. Mi nemamo odvojen građanski od krivičnog postupka. I to je strašan problem za tužilaštvo kod oduzimanja imovine. Inače, taj sistem i tamo gdje je odvojen, gdje idemo na stvar, in res, znači gdje ne zavisi isključivo od krivičnog postupka, gdje imamo mogućnost da prebacimo teret dokazivanja sticanja imovine na osumnjičenog, nije toliko izdašan. Ali jeste jednim dijelom destimulativan i stalno drži u presiji vršioce krivičnih dijela, jer je njima strašno poniženje da im uzmete imovinu. Možda i da im uzmete dio imovine, što se najčešće dešava, a ne svoju imovinu, to je za njih strašno poniženje i dovodi u pitanje smisao i motiv bavljenja krivičnim dijelom, barem u nekom smislu. Što se tiče ovog modela koji je vezan za poresku upravu, to je potpuno model koji može kompatibilno s ovim modelom da funkcioniše. Ovdje mi osporavamo tužilaštvo u jednom ozbiljnom alatu, iako i oni ovaj alat, vidim, bolje koriste nego što se ranije koristio, ali on stvarno ograničavajući. U ovom trenutku mora se razdvojiti građanski i krivični postupak kod ispitivanja i tu, naravno, tu nije glavna stvar normativne prirode. Tu je glavni problem institucionalne prirode. Da vi osposobite jednu instituciju koja će vršiti u tužilaštvu i pri tužilaštvu finansijske istrage. Mi trenutno, vjerovatno, nemamo dovoljno kapaciteta, stručnog, kadrovskog kapaciteta i tu je bilo predviđeno i mora se predvidjeti da možemo angažovati strane forenzičare. Da, ali bi bilo svakako i tužilaštvu u svjetlu ovih najnovijih slučajeva. Kako da ne? Lakše da imaju ovaj alat i mogli bi bolje da distribuiraju pravdu. Lakše bi mogli da distribuiraju u suštinskom smislu, ne u deklarativnom smislu. U suštinskom, jer znate, distribucija pravde, Miloše, je najveća negdje, ne što će neko, naravno, biti lišen slobode i izvršio krivično djelo, ali kad se kaže da mu je oduzeta imovina ili ozbiljan dio imovine koji je stekao tim vršenjem krivičnog djela, to je strašno moćna, jaka poruka građanima. Građanima koji su nosioci suvereniteta, to je sve vrlo bitno. A što se tiče ovog poreskog sistema, sa poreskom policijom, on je usmjeren samo na kriminalce. On je usmjeren na sve nas. Na sve nas kao građane. Znači, sve nas mogu da ide putem utaje poreza, pranja novca, ne znam, raznih tih malverzacija,
može da ima posla sa finansijskom policijom i to je ovo kad ti kupiš novo auto, on te fino zaustavi, odjednom nije saobraćajni policajac, kaže dajte mi papire kako ste kupili ovo auto. Ovo je posebno važno jer imamo ove slučajeve gdje sad tužilaštvo stavlja na teret stvaranje organizovanih kriminalnih grupa za pranje novce i tako dalje. Mnogo me bi bilo lakše sve to dokazivati da imamo čitav taj sistem normativni i da na bazi njega možemo institucionalni dio sistema. Izgubili smo mnogo godina, sad već mnogo godina, vrlo, vrlo zabrinjavajuće. Nikad nije kasno da se počne s tim, da se razumijemo, da ne kukamo baš o svemu, ali ne vidim, za to je potrebna, ja sam to rekao, potrebna je ozbiljna politička volja. I ona bi mogla da se pojavi u ovom dijelu. Ovdje je mnogo interesa koji, da budemo jasni do kraja, koji obstruiraju ovaj proces. Mnogo interesa vezanih za mnogo novca, mnogo imovine koja stoji pod znakom pitanja. I mnogi se boje donošenja tog zakona. Ja znam i konkretno da se boje i kad je bilo blizu da on samo uđe u proceduru, ne znamo da li bi bio donijet, da li bi prošao ispitivanje kompletne procedure za usvajanje zakona. Ali već je bio ozbiljan strah, a hoće li ovo stvarno biti usvojeno, šta je tu, šta tu mogu da nam urade i tako dalje. Reci mi za kraj, ima li ipak šanse da nekako građanska Crna Gora odgovori, da postane svjesna svoje važnosti i neophodnosti nepravljenja kompromisa sa nekom drugom pričom ili platformom osim građanske i evropske Crne Gore i da mi ipak u neko brzo vrijeme budemo članica Evropske unije? Ne da ima šanse, nego to je obaveza građanske Crne Gore da napravi političku platformu proizašlu iz ozbiljnog, unaprijeđenog društvenog dijaloga unutar građanske strukture, a u toj platformi da kreira ono oko čega se neće pregovarati i kalkulisati. Što će biti dio i noseća sadržina svakog budućeg koalicijonog sporazuma. Kogod bio koalicijoni partner toj građanskoj strukturi. Znači, to je suština da bi vi mogli da napravite kroz to određene ciljeve i ostvarenje određene vizije reformskih procesa kakvi su potrebni. Oni su upravo zahvaljujući naporima i hrabrosti dijela i pojedinaca iz građanske strukture efektuirali ovim što sad imamo kao vrlo, vrlo ovako jednu naglašenu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, koja ima svoje brojne izazove, ali za koju mi ni u ovom trenutku ne možemo znati kakav će njen konačni epilog biti. Da imamo građansku platformu, ili kad je budemo imali, jer ona će se sigurno stvoriti, samo je pitanje odgovornosti onih koji čine građanske strukture, da li će čekati kad budu primorani, što se ovdje često dešava da to naprave, ili to mogu da idu u susret tome, da budu proaktivni. Znači, to je ključno pitanje, a unutar toga kad se to stvori, ono onda može da garantuje da svi ovi procesi teški, vrlo, vrlo mučni i u jednom dijelu opasni procesi mogu efektuirati na jedan način dolaženja do nekog rezultata distribucije pravde koji bi bio zadovoljavajući. Ajde da nekako u tom pozitivnom nije tonu. Pozitivna, nije baš pozitivna tema, ali optimističkom tonu privedemo kraju ovaj podcast. Ovo je jedan od mnogih razgovora prijateljskih koje smo ti i ja vodili, posebno za mene značajnih, što sam imao priliku da razgovaram sa nekim ko je pametniji i mudriji i stariji od mene. Oko toga smo se uvijek prepirali. Ali ovo je jedan koji će ostati, ajde kažem, snimljeni i zabilježeni. Hvala ti na tome, hvala ti što si bio gost jednog običnog podcasta. Hvala tebi, Miloš, na pozivu i vas da mi je zadovoljstvo razgovarati s tobom. Bio je ovo još jedan običan podcast, a vi nas gledajte i slušajte na našem YouTube kanalu.